Provincia San Juan Bautista del Perú. Padres dominicos, siempre arriba. Anchamunasqa wayqiykuna, panaykuna, Perusuyo llaqta masiykuna, iñiq masiykuna, alliyanchu, alallachu, kusillachu, imaynayan tarikunkichis. Waqmanta nuqayku kutiramushayku kay Voz Católica nisqa uhunmanta pacha, noqa Fray Manuel Quispe Huiza, hinallataq wayqinchis. Fray Froilán Tito Guaranca. Chaynallawa rikuna panaykuna, unaymantan kutiramushanchis Froilán. Hayk punchaymantan, hayk asimanamanta, hayk killamantan kutimushanchis. Ari wayqikuna panaykuna hinapuni riki yaqa iskay killamanta hinañan kutimushayku. Imaraykuchus ancha ruwaykuna llank'aykuna nuqaykupi karuran chayraykupi parlakamuyku ichaqa kallpawan kusikuywan hukmanta kutirimuyku qankunawan Diosninchispaq simin yuyapasanapaq masqarinapaq chayraykuna paykuyku tukuy sunquykumanta pacha. Chaynalla ancha kallpawaya waqmanta nuqaykupas kutiramushayku. Chayqa ñawpaqta qhawarisunchis Diosninchispaq siminta imanispan kunan domingo p'unchay chaypi rimapayashawanchis taytanchis kay Santa Qilqanpi kay Santo Evangelio nisqapi manachu chayta ñawinchamuwaq wayqiy Froilán. Ari wayqikuna panaykuna kunami qhawarisunchis kay Evangelio de Marcos hatun t'aqaynin huk huych'uy t'aqayninkunata qanchis chunka hukniyuq kama kaypi niwanchis runakunamami willarqan qhipaytan hamusha nuqamanta ashwan atiniyuq paypa usuta watuyantapas qumuykuspa mana nuqaqa paskanaypaq hinachu kani nuqaqa unuwami bautizaykichis paymi ichaqa Santo Espirituwan bautizasunkichis nispa. Chay p'unchaykunapin Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Jesusqa hamurqan hinan Jordán mayupi Juanqa payta bautizarqan. Unumanta lluqsimuspan hinata Jesusqa rikurqan hanaq pachata kicharikusyaqta Santo Espiritutapas urpita hina payman uraykamusyaqta. Hinan hanaq pachamanta nimurqan qanmi munakusqay churi kanki qanmi anchata kusichiwanki nispa. Wayqiy panay kaymi Jesusninchispaq simin. Yupay llakikun taytallay. Chaynata munayta wayqiykuna panaykuna rimapayawanchis Diosninchis taytanchis kunan p'unchay. Chayqa ashwanpas yacharisunchis imanispan nishawanchis kay Diosninchispaq simin. Manachu chayta rimapayawankikuman Froilán ratuchalla. Ari wayqiy panay ñawpaqtaqa rikusunchisman kay Juan Bautista pinkarqan chayta. Pay ichaqa yacharqan qispichiqpa hamunanta, qispichiqpa Diosninchispaq qhapaq suyunta apamunanta. Kay Diospa qispichiynin qhapaq suyun chaskinanchispaqmi Israel llaqtaq chaskinanpaqmi ichaqa ancha allinpuni karan kawsay t'ikray. Kawsayninkuta t'ikrananku huchankumanta imaraykuchus Diospaq ñawpamanta paykuna ayqikapurqanku inimana ruwayninwan. Chaymi Juan Bautistaqa minkarin kawsaynikichista t'iklariychis chayrayku bautizakuychus nispa. Chaymi Jordán mayupi bautizarqan. Ichaqa kunan tapuykunchis wayqiy panay Jesusri imanaqtintaq bautizakun mana huchayuq kasyaspa qispicha kasyaspa. Imanaqtintaq Juan Bautista bautizan payta Jesusta. Ari chaynapuni chay tapuykunaqa hinantin suyukunapi hinantin ayllukunapi wayqiykuna panaykuna. Jesus bautizakun imanaqtinchus nuqanchis rayku hamun pay kay pachaman chayqa nuqanchis qispichiwananchis raykun paypas bautizakun. Mana huchayuq kasyaspa Jordán mayupi pay chaskin chay bautismo nisqata nuqanchis rayku nuqanchistan munakuaspa. Chayqa chay bautismopi munayta Diosninchis taytanchis manaña kunanqa unuwanñachu. Ashwanpas pay bautizawanchis Espíritu Santo sutinpi. Chayqa wayqiy Froilán hinallataq kan tapuykuna mañipiqa ninkun hayk'akutitan bautizakuyman nispa mañipiqa católico kaspa ñawpaq karani católico kunaqa lluqsiraqapuni huk iglesiaman nisparataqa nikupsir chaypi bautizakuymanchu manachu bautizakuyman imanami chay nispan tapuykuna kan chayta manachu
William Kuman imina de Cheja su mana Cheja. Ari wayqi panay bautismo pin Jesús bautizaku kuya payako kayninpi hinallataq ch'uyanchan yapan Diospaq kamasqanta chayraykum bautismoqa ch'uyalla yapapa ch'uyallan bautismo wañunanchis kama manan huqtawan huqlarupi kaylarupi bautisakuyta atisunmanchu imaraykuchus bautisakunchis Diospaq munakuyninpi ch'uyallata wañunanchis kama ch'uyalla bautismopitaqmi Diospaq churin kapunchis Diospaq señinta kamachikuyninta chaskinchis rikunchistaq Diospaq munakuyninta Chayna wariguna panaykuna chaqa amaya ashkhata bautisakunkichischu ashambas huqllata irqchallata kasismaña matachiran bautismutayki chaynan wañunanchis kama chayqa imina chawanchis wayqanchis purulantina bautismupi tukunchis Diospa wawamun hinallataq bautismupi llapa huchanchis pachasqa kapun chaymantapas lliwinchista chaskirinchis hinantin suyukunaman paypa seminta willarimunanchistaq Ari wayqi Manuel chayqa kunanqa riki kay tukuyunanchispaq napay riqsunchis llapallan pikunachus uyarimanchis qatimanchis kay voz católica frailes dominicos nisqata napay riqsunchis wayqi maykunapin kashanku napay riqsunchis hinantin suyukunamantan qatigamanchis riki mañaypaqaninkuna Bolivia chayqa sumanachu Boliviamanta chaymantapas kashan Ecuador nispariki chaykunamantan qatigamanchis wayqanchiskuna inimachanchiskuna chaymantapas Perú suyukunapi may llaqtakunapin kashanku wayqi napaykuy chay wayqanchiskuna napaykusunchis ñawpaqtaqa qusqu llaqtata yapallankuta riki imaraykuchus paykunaqa ashkhan chaymanta qatikamaqninchis kanku uyarimuqninchis kanku chayqa paykunata napaykusunchis hinallataq ayakuchu nisqa chaymantapas kashllanta Huancavelikas chay suyumantapas munaytaya qatirikamanchis chaymanta kashallankutaq Puno, Arequipa, Huánuco, Lima llaqtamantapas chayrayku wayqikuna panaykuna kunanqa mink'arikusaykichis yapallaykichista castellano simipi nirsunchis. A ver, queridos amigos seguidores de la Voz Católica, comenten de dónde nos están viendo para que en los próximos videos podamos darles nuestros saludos. Ari wayqikuna panaykuna chaynata chaqa qillqamunchis uraypi chaymantapas churallankisqanchis makichata riki chaytapas churallankisqa chaymantapas runakunama apachinkis ama qankunallachu qatikunchis chayta ashwanpas paykunapas munayta yacharimunankupas mañaypas sitwasiymi runa mamkanchiskuna paptunchiskuna manaya yachankuchu pantanku chayqa chaypi washanku pantasqa chayqa paykunapas munayta chaywan pichapisha allinta qhawarinkuman amaña nisita rimakanchu wayqi chayqa kunanqa tukurakusunchis paykunapaq llapallanpaq qankunapas kashun imana ruwaynikichis sani chay chayrayku qankunawan karqan Voz Católica Frailes Dominicos qankunawan karqan Fray Froilán Tito Waranqa hinallataq wayqikichis yurakichis Fray Manuel Quispe huk p'unchay kama wayqi panay